Lokal. Idol Dance, go! Yes, congratulations kada kitay learners iti MSU Laboratory Elementary School. Gaputa diri kitay nakagunod iti medals at iti gold, silver kenda dumapay. Kada ito'y International Science Olympiad Competition of Southeast Asia. Kenda ito'y Hong Kong International Mathematical Olympiad Idol Bernard. Mesa dito'y ni dati nakaalay dati may nga silver medal Idol Bernard ket ni Andrew Alexos Saragasa may suna ket honorable mention primary 2 kada ito'y mathematical Olympiad Idol Bernard aking kastamiten nakagold dapay kada ito'y dati may saping pasilip iti mathematical international Olympiad nga digitoy Idol Bernard iti mangi-represent iti salisal da Ijaya Japan into no December. Maragsakan ti MMSU gaputa manaksid karigitoy ang estudyante at dapat inahin pa ni King Aisa Jacinto kini Raya Daenerys Viloria iti primary 2 grade 2 nakagunod damit iti competition iti national round of International Math Olympiad Competition of Southeast Asia no Imuksea Idol Bernard. Ti coach da ni Mrs. Marisa Calpito Idol Bernard. Ni ni Andrew Alexos Ragasa ket anak ni Dr. Arlene Ragasa. Sumot lang ang nalaing. Panakatno kwa. Kaanak awon at naganan kabagyan mo ni Dr. Ragasa ita. Tuwon nga ro, Idol Bernard, lang amo pakaraman tayo ganyan, dagiti nagawang pa yung classmate na kasiraman tayo Idol Bernard, ni King Aisa Jacinto, kini Raya Daenerys Viloria, dagiti talong iti grade 2 pupil, nakunod ka rin ito'y honorable mentions, iti national round of international... Ni Pay Billy Joseph Santos, isa yung kabil mo tani, di mo man-mention. Well, Idol Bernard, at tapos dito, iti meta primary 3 ni Lucian Yera Carriaga para palang kasi nakakamata kompetisyon iti meta primary 3. Iti primary 1, napanan na, iti primary 1. Anak amo. Tapos ito ni Michael Clark Hernandez, Silver Awardee, iti primary 2. Iti primary 3 ni James Vincent Nagasangan para iti bronze awardee Idol Bernard. Ni Pay Robert Edmund Granada iti medal gold awardee iti primary 2 iti natakamot ko lang competition. Kasama din ni Billy Joseph Santos gold awardee iti primary 2 ni King Aisa Jacinto silver awardee iti primary 1 Idol Bernard. So ato iti grupo iti estudyante iti MMSU Laboratory Elementary School iti nakunood sa competition ket manamnama iti inda po nagsasalanan Idol Bernard iti competition sa Ijaya Japan into no December 16 to 19 iti competition sa Ijaya Japan. So malaksit iti sarap ito pegan iti Olympiad na patanor met iti MMSU Lab School iti sulat iti lawag so kada iti coaches da kaya congratulations sa hangan nagunod iti ng estudyante no di kaya babayan iti grupo ada ito ng estudyante kat na alda ada ito na award babayan iti competition naramang pa iti silver award din iti primary 4 ni Bernard Yuris Manrique II Idol Bernard. Then the primary 4 bronze award is met Daresti Juriela Kamakin, James Vincent Chan, Albert Enrique Mamaklay. Iti met primary 4 honorable mentions Daria Lane Arquillo, kini Alvin Geyser Clarin. Primary 5 gold awardee ni Zion Charles Bagyao. Kasama din di silver awardee ni Daniel Sofia Francisco. The bronze awardee di primary 5 ni Zoe Eleonora Torres. Ken iti silver awardee di primary 6 ni Pixie Lorraine Jacinto, Don Giselia Ranada, kini Samantha Alia Star Tagikana. Asapay si bronze awardista ni Enaya Asia Aguinaldo, Alston Isaiah Lombo,
Marius Miguel Tolentino, kini James Lawrence Vicente. Iti met kinakante Bronze Award, iti primary 6. So, kada ito nga ni naghanay ba na congratulations, takad agura ito, yan iti grade 2 pupil, nakagunod na pa iti gold, dati Mathematical Olympiad, so nga sila mga representar, dati mga grupo, iti Pilipinas, para iti International Mathematical Competition, iti Osaka, Japan, Barbareng, Makasorot, Toy, Lumoto, Idol, Denis Elitio, Tatak, Aramen. Maraming